After all, there's something perfectly clear. In this life you must endure. Stick with me, you'll find your purpose is near. And it's far, it won't matter anymore. Окей, як ви розумілі, я вже люблю пачынаць кожны этэр з нейкай неверагоднай хрэні. Цяпер настала чарга і для ФНАФа. Бо ФНАФ у нас шэй душы. Окей. Вы все разумелі. Цяпер можам пераходзіць да вось гэтай хрэні. Магчыма, яна яшчэ больш задае пытанняў, чаму гэты кліп. Окей. Адразу надо паглядзець, ці у вас працуе захоп чаго-небудзь. Гук як быццам не дваіцца. Калі ён дваіцца, то ну, выбачайце, як гавораць у нас. Окей. Не засейвілася нічога. Это что тут? Мабыць, сыграць не трохі басам. А якую песню? Space Dragon. Падарожніку ў космосе. Качэўнік заброшаных мясцін. А можна... А вось, я разумеў. Трайхард. Так. Я не бачу свою клавіатуру, яна знаходіцца за кіламетрам. Ну, я спадзяюся, хаця б на ранг А выйду. Ужо не.
Окей, гэта лёгкі трек. А можна цалкам прайсці на S. Стоп, гэта не конец. Это конец. Оу, шит. Не конец. Так, окей. Там злева нешта адбываецца, але я гляджу на таймінгі. What the fuck? Что там у канцы было за awesome moment? Так, няблага атрымалася. Я нават і не ведала, як іграць гэтую песню. Так, окей. О, это дало мне в журнале нешта. Надо побольше такое рабіць. Таких актыўнасцяў даюць. Хрень журнал. Як і глядзеў з тымі, шмат якіх дасцяжэнняў ёсць, дасягненняў. Так, окей. Были такие милые методы, милые методы. Ну, все были тогда милыми. Ну, больше из нас. Тогда мы могли бы иметь travel-шоу «Милые Боровские». Це розумію. Так, які тут... Я впевнений, що не відбилося. Так, які на F. Окей, не шагнув. Я хотел с птицей поразмовлять. Дайте с птицей поразмовлять. Ось. Так, як ти все ще жила? Так, я была вельмі задоволена, калі мой дед дал мне скуфу, скарб. Хейт. Скрыню. Ой, что у вас? А, стоп, это самогульня такая. Скрыню старых гісторый з прывідамі. Не упэўнены, што яны засталіся тут. Vigil з бары. Vigil з бары. Што такое Vigil з бары? Окей. Фэнси. Фэнси. Фантазия. Фантазийные трупы. Хелмол Стивенсон. Некропус Book of First. Эдди Шарк. The Стот. Что такое Стот? Гарнастыр. Окей, Гарнастыр. На Галузской горе.
Мама мала... Так, стоп, мне чат отчинен на угол. Окей, чат меня отчинен. Что здараецца не вельмі часто. Так, окей. Так, окей, мама мела шмат. Мае шмат кніжак аб страшных злодеяниях, я не ведаю. Crimes. Злачынства. Аб страшных злачынствах і сумных дзедак. На страшной сумной шафе у ёйнай комнаце. Хаця бы гэта так, як быцца адна з маміных кніжак. Чамусь ляжыць тут. And we even ate the horses. One family's horrifying farm life in the 18. Забыл. Jeez, man. Яшчэ нешта засталося. Так. Так. Так, паглядзім. Якія... Некаторыя кнігі айца таксама тут маюцца. Фінчес. Што такое фінчес? Зяблик. Зяблик Норс. Окей, я его все равно загуглю. Полночь. Так и думал. Так, какие жаблик. Полночной Америцы. Титмайс. The Complete Grackle. Что такое Grackle? Окей, Grackle так и будет Grackle. Каких-то всё агонні слоў. Словы неверагодныя. Окей. Я нават не буду это перакладаць. What the fuck is Grackle? Я таксама не ведаю. Нават перакладчык не можа разумець. Гениальность автора. Окей. Матуля пытае, каб я дайшла да яе. Што кажаш? Прывітанне, Матуля. Так, окей. Прывітанне асвіце. Дзякую за тое, што не памянялі замкі. Ну, мы трохі пералабылзалі дзень твайго вяртання. Просто ты так хутка об этом паведаміла. Все добра. Мэй дарагая. Што? Все добра? Што ты маеш на ўвазе? Ну, я маю на ўвазе, што, мабыць, нешта здарылася. Ну, просто захацелася павернуцца дадому. Ну, тады... Напэўна, можаш разумець маю турботу. Мою турботу. Это незвычайно, калі просто софомор. Что такое софомор? Другокурсник? What the fuck?
Это... Ну ладно, не важно. Калейны другахурснік просто скончыў і ідзе да... Окей, я ведаю. Мабыць, нешта здарылася? Усё добра, насамрэч. Мабыць, аб чымсьці другім пагаворам. Окей. Окей. Ставлю ўсё на конт, што твои сябры будуць рады цябе пабачыць зноў. А ты не ведаеш, дзе тут хоць хто, напрыклад, Грэк? Грэк працуе тут, унізе, у Снэкфэлконе. У таун-цэнтры. На заходзе ад Клік-Клака. Напэўна, да сказаць яму хай. Окей. Як у старыя добрыя часы. Многае патрабуе зведаць. Паглядзі, што здарылася тут. Окей, і глядзі на ўсе гэтыя канстракшн па тыпу будаўніцтва. Окей. Якая же фол? Весна? Осень? Якая же осень у Постон Спрингс без земельных работ, городских работ. Фестив. Что такое фестив? Я только ведаю, что такое фистинг. Это святочно. Это фестиваль? Я бываю не ведаю, що він. Вона говорить. Окей, бай-бай. Мум. Що ще хочеш мені повідати? І нешта здарилося у городі? Давай поглядим. Миссис Ченглер померла. Кто? Ну, та, пам'ятаєш, миссис Кренглер. Яна вивчала твою скаут-групу танчить. Ну, тады яна была ўжо дастаткова старая. Ну, яна была нават старая, калі я была ў твоем узросце. Як она памерла? Ад быцця древней. Сколько ей было? 115. Вау. Вось што бывае, калі жыць у маленьком месцы. Чыстае паветра. Няма ніякай хуткасці. Всё ідзе сваёй чаргой. І нават час становіцца павольным. Людзі жывуць да 115. Нават калі яны жывёлы нейкія. Окей, у чат ніхто нічога не піша. На жаль. Напэўна, не стоіць стрыміць на Ютабе. Але не так не хочацца стрыміць на Твічы. Але прыходзіцца. Прыйдзецца дакладней. Бо на Ютубе нельга мне знайсці. Эй, каму я патрэбен? Будзем сапраўднымі кунігасамі. Так, я ведаю. Калі б тут быў бы контест, яна бы выйграла. Хочаш, ты павінна прачытаць гэтую кнігу, калі я скончу з ёю. Аб чым яна? Ну так, это правдивая история о мальчике, который вырос в студне.
ягоныя бацькі не хацелі бачыць яго і бросілі яго ў калодзеж у студню. Ён там вырас з дапамогай ілс, што такое ілс? Это алені? Нешта такое. Вугры. Там ён быў вырашаны ў вуграмі. What the fuck? У калодзежы. What? Вугры. 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 Дай вугры. Вугры. Захацелася вугра. Вугры. Вугры. Ну, это завоч нейкае агульнае слово, але якое не магу разумець. Home again. Home again. Хто вы такія? Які піраткі. Так, сапраўды настала восень. Працы на дарозе пачаліся да пачатку зімы, што робіць палова горада недасягаемым. Ну, канешне, калі ты хочаш рабіць велізарную шпацыру, напрыклад, на 20 минут, але не хачу. Окей. Як я памятаю, гэта хрень адчыніцца потым. Окей, будем наверх. Окей, тут гэтая хрень. Памятаю, ў 9 класе тут знак тарашчылася, не ведаю, як неяк так. Я пракралася і магла пабачыць Брамвул, ложак Брамвула. Да, сапраўды так было. Это я разумею, конечно. Лор. Якая спрыгнуть этой хрени? Так, ты у нас такі. Дарэчы, паглядзіце на гэтую работу з камерай. What the fuck, вы хто такія? FBI Freeze. Там нейкі мой клён быў. Ладно, я просто не могу разуметь, як тут камера змяняецца. Тут докладами змяняецца фоф, але я не разумею, чаго ён змяняецца. Думаете, она просто такая плавная, и фоф не змяняецца. Мистер Твингмейер. Что с тобою? Нічога. Ну, сапраўды, як мэй. І нават ты пахнеш як мэй. Як я пахню. Ну і калі ты была дзіцяці, Сьюзи назвала тебе маленьким навозным этим шаром. Ніколі не была дёртболом. Ну, на самом деле, ты была дёртболом. Ну все, хватит копить. Так, окей. Все, я обещаю, что я не дёртбол. Правда, их пол змянился, когда я пераходжу сюда. Чамусь. Это тут просто нічога няма, але фоф показывае панораму города. Воу. Шестёва шмат тут. Селмерс. Дарэчы, гэта яна, як я памятаю. Таму надо быць акуратным. Мы, конечно, не на твічы.
Але не патрэбна мізгендерыць персанажаў тут. Так, що каго? Ну, яго drop it out. Хотя я выкинулся. Круто. Ну, так. И ты просто не хочешь повернуться назад? Ну, так. Это дивно. Що ще кажеш? Як тут справи? Звичайно. Мы и Дэнни разделились. Нет. Такі, ён мае новую працу у тюрме, дзесьці ў Брындлі. Таксама ён сустрэў нейкую дзяўчыну каля станцыі. Ну і придурок. Ну, я свободный агент. АЕС. Што яны за слова выкарыстоўваюць? Для таго, каб для апісання зброі, якую ты зрабіў у тюрме. Напрыклад, наша заточка. Ну, я спадзяюся, Дэнни атрымліваюць... Фак, який чортовы гульні слоў. Я спадзяюся, Дэнни ўжо атрымаў некалькі разоў у печань. Просто каб попужаць, канешне, яго. Пужаць гэта добра. Гэта ты заўсёды любіла рабіць. Пужаю яго з дзяцінства. Окей, не надо ісці. Окей. Завітвай, калі захочаш. Белак. Сапраўды Амерыка. Прывітанне. Порк. Што порк? Рок? Нейкі. Ганнак. Так, що ти робиш на моєму ганку? Хіка то просто нейкі обыватель. О, доктор Казаков. So, what the fuck? Доктор Я правильно прочитав його на ім'я? О, привітання мой найгорший студент. Так. Я любила созвездие, як буде конца. Констеллатион. Сузор'я. Я любила Сузор'я, але так само і ненавидела школу. Ведаеш, не патрэбна забрасывать школу. Школа жизненно важна для твоей будущей. И что ты робишь тут? Ну, я сышла со школы. Ну, калі ты ўсё яшчэ цікавішся сузор'ямі, што яго з вачыма? Чаму яно выглядае як нейкі PDF, так кажам? То можешь зайсці на мою крышу. Як будзе крыша? На мой дах. Поздно вечером. Мне патрэбна наладзіць свой телескоп. Конечно. What the fuck? Окей. Нічога древного тут нема. Просто чав, які хоче наладзіць з студенткой мой телескоп. Ох, я пам'ятаю, тут є секретки на паверсі, але яны будуть адчинені потім.
пакуль іх тут няма. Окей, придется вось так вот. What the fuck? О. Ще трохи бы пропустил. Арнольда Апплбаум. Владач майнинговой компании. Сотни год тому. Круг. Жулик. Отец сказал, что гэта быў жулік, які ненавідзеў аб'яднанне. Але з дапамогай яго мы атрымалі бібліятэку, што ператварылася ў апартаменты. Не упомню, што я чытала гэты плакат. Арнольд Апплбаум. A father to all workers. A grandfather to their children. A great-grandfather to those children's. It's keep going like that to family. Окей, гэта працягваецца. Erected. Установлена в 1910. Да, узведена ў 1910. Это яшчэ не конец. Stalkerbaum. Okay. Hello, Bia. Do get my text. Окей. И чтобы ведать, кто такая Бия. Я веду только, что есть такой персонаж у Brawl Старсе. Чогось не хапая. Давайте вот так. Альбо на койотах пропрыгать. И можно на койотах пропрыгать. Альбо не. Шести не хапаем мне. Чагости. Такие можно сюда поисти. Тут мог подумать, что тут есть паркур. Чым складана. І тут шмат є секреток в текстурах. А як разумець іх, потрібно мати більше 86 IQ. Окей, напевно, надо просто спуститься уже. Окей, так, поговорим с своим клоном. Харлейс. Что такое Харлейс? Харли? Хей, Британия Харли, что вы тут робите? Little Joe, you under arrest. Ты под стражей. О, дети шевелились про Little Joe. Мы скопировали твой ДНК. Но ведь рыды не мают ДНК. Так, рыды не мают ДНК. Можешь оставить нас одинными? Так. Леди. Що я? Такий нема ніякого узору. У клёна Мэй. О, что это за тотем там? Я его не побачу. Памятаю, калі сям'я Біа мала свой асаблівы дом, а не гэтай маленькую кватэру з апартамент. Что я не могу попасть туды. Как я разумею, я нават не ведаю, что это за
участок-то. Как будто бы это участок этого PDF-а. Альбо не. Мабуть, я там захоронил свою ахверу. Я не ведаю, на самом что это может означать. Окей, пойдем покуль праз верх. Мабуть, яшчэ что-нибудь сустрэнем. И больше ничего не сустрэнем. Так, такі. Дэнни, так? Ну так. Ты был сеньором, калі я была... Калі я толькі нарадзілася. Ну, так. И як все пошло? Потерял свою працу. О, нет. Constructions always hiring. Что это может означать? Але не. Что ты робишь? Ну, я открыт для працы. Don't give up. Ну, ёсць заўсёды шанец, што хтосьці памрэ, і тады я змагу ўзяць ягонае месца. Ну, не патрэбна чакаць. Просто забей кого-нибудь. Так? І колькі гэта каштуе? Ці каштуе так у гэта? Калі бы дакладна. Ты ведаеш, я нават і не мела ніколі працы. Ну, мне прабач, мне цяжка слухаць об этом. Як ідуць справы? Добра, я просто толькі што сышла з колледжа і жыву разом з бацькамі. Цяпер ты зноў падлетак? Не. Я просто дарослы, які жыве з сваімі бацькамі. Ну, это выглядае так, як быццам ты не наняты. Выглядае так, як быццам ты просто лайкінг дейтайм хобі. Не маеш ніякай працы, ну, типа хобі, якая будзе даваць грошаў, і ця не... Стоп. Окей, короче, он троллить, потому что жить с родителями не так уж и дрэнна. Альбо я не разумеў. Короче, иди отсюда. Негасты. Ох, я зрить тут контентом. Калтентом. Так, окей, что у нас тут? О, что за невероятные патронайзинг. Ахоўнік я не ведаю. Патрон. Як будзе патрон? Заступнік. Что невероятны заступнік тут палажыў сюды гэта. Окей, почитаем, что у нас тут за новины. Так, какие дожинки. Awesome Springs. Тут как будто написано не на ангельском. Я просто... Что за ебанский шрифт? Окей, Кэсси Хартли зникла. 19 лет. Апошні раз я ее бачыў на это закате. Да, будзе закат по-беларуску. На змярканне. На змярканне на
заходзе ад рэчнага шляха за фуданкі. Яна насіла чорныя. Кстати, дарэчы, лор гэтай гульні ён такі вось. Я нават его не ведаю. Бо я праходзіў гульню, а я нічога не разумеў, што адбывалася ў гульні. Это цалкам цікава. З этой... Ну, потому тут реально, калі ты пройдзеш гульню, то нічога не зразумееш, што тут адбывалася. Яшчэ, мабыць, я нешта не зразумеў. І асобна такі. Як быццам тут шмат контента, якого просто не расказваюць. Напрамак. Яго патрэбна недзе шукаць, альбо самому разважаць аб ім. Эх, на жаль, аўтар здох. Так, якія яна насіла чорны світшорт, джинсы і чорныя кросовки. Будзе кросовки. Сапшус, это докладно кроссовки? Обуток. Просто чорный обуток. А калі ты маеш хоць нейкую інфармацыю аб яе лакацыі, то сконтактуйся з дэпартаментам паліцыі немедленно. Зараз. Так, окей, что тут за плакат? Такое нельга. Ой, я могу просто эту хрень писаться. Ой, он просто баунтить. Possum Springs more like Ocean Springs. Які жарти тут ідуть. What the fuck, як не розуміти, що там написано-то? Окей, я ніколи не розумію, що там написано. Типа D 32 old, no up. No up. Бригейт, я не ведаю, что там написано. Так, какие скраббукинг Odyssey, скраббукинг Odyssey, скраббукинг Odyssey by Carol, Carolee Orley. Не, лучше не говорить. Need babysitters. Katie Washington has never lost a child. А я там унизе еще нечто написано. Emma Dunn is singing repairman. Exactly what it sounds like. What the fuck, это некий сайт. Я не упомню, что он... Аж будь, коли я зайду на этот сайт. www. Singing Jim Handy Man ZZZ. What the fuck, почему мы... О, стоп, это правда есть такой сайт? Треба его хостить. Окей, гэта нейкі троль сайт. Як я разумею. Ён яшчэ без аховы. Ён праз HTTP. Мне уже спидошили все данные. Окей, гэта просто нейкі... Карацей, гэты сайт не працуе, але ён сапраўды маецца. Просто там нейкія мемы. Окей. Ах, яшчэ один сайт. What the fuck? Так, ладно, я уже на все гэтыя сайты заходзіць не буду. Teams Landscaping. Окей. Скальпируем все, что мы ведаем. Firewood for sale. I have to match firewood. You know it?
Окей. Галоўная інфармацыя, што прапала нейкая Кейсі. Якая сапраўднае імя Кейсі Хартлі, 19 гадоў. Як капаю, тут нейкая лаўкрафтыанская тэма. Есть нейкая дыра, якая пае, нейкая песня, і гэтая дыра патрабуе жертв. Я нешта такое памятаю ў гэтай гульне. Але по тыпу я не ўпэўнены, што гэта сапраўдны лор гэтай гульні. Напэўна, я просто нешта не той разумел. І пры гэтым тут яшчэ сняцца галоўнай гераіні нейкія кошмары лаўкрафтыянскія. Ладно, это, конечно, не лаўкрафтыянскія кошмары. Але чымсьці можа нагадваць аб іх. Эх. О май год. Что это за надворье? Просто я на сосе смокши. Окей, мы больше никуда не пойдем до церквы. Окей, все сломалось. Сапраўды не пойдем. Окей, сапраўды не пойдем. Почему я не могу ходить по ребрикам? Как эта хрень называется? Перила? Перила. Як буде перила? Пораньше. Окей, чомусь я не могу ходить по пораньшим. Окей, давай пойдем сюда. Як бы там некий не основной контент. А какие, звичайно, тут нехта рыбачить. И ловить туннельную рыбу. Потому что чему б не? Туннели затоплены. И мається шмат места для рыбы. What the fuck? Чому у них метро затоплено? Окей, я повернулась до вас, до дому. И видите, что я наибольш жадала. А, привітання? А, стоп, я памятаю тебе. Так, привітання. А, воровка. Камон. Гэта было шмат таму. Аднойчы вор, заўсёды вор. Ауф. Окей, ведаеце што? Это нават не ресторан. Это некий фудстенд. Некий гандлёвы ператулак у дыры дзюрцы. Ведаеш, что это заведение вядзе справу уже больше, чем 50 гадоў. 50 гадоў у дыры. Ведаеш, кто не был 50 гадоў у дзюры? Мертвые люди с 60-х. Яков респекта к заведению. Предзелс. Что такое предзелс? Крендели. Вы можете протягивать, готовить свои крендели для ваших тупых Чаликсов. Так. Просто спрыгни у речку. Окей, давайте возьмем. Окей. Главное, я могу взять колено отверженцу. А что? А чему я не могу взять?
Чомусь не могу взяць. Нема грошаў, мабыць. What the fuck, я аж на секунду подумал, что тут свастик нарисована. Хотя б не здзівіўся, калі б дзесьці ў гэтую не было б свастыка. Пытанне. Пытанню. Што тут робіце? Шматкроп'е. Шматкроп'е. Нічога. Такое мы ухваляем. Круто, калі людзі могуць проста тут нічога не рабіць. Я таксама так рабіла, калі я была ў такім жа ўзросце, як вы. Окей. Ведаеце, я ўжо прайшло шмат часу з таго, як я была ў вашым узросце, ведаеце? А наколькі ты старая? 20? А так ты не можаш нават і купіць піва? Не. Ты маеш машыну? Не. Вось і паговорылі. Нейкі тут нейкія і беларусы стаяць. Пойдзем ад іх. І пойдзе направо. По сутнасці мы должны прыйсці, откуда пачалі. Нельга паговорыць з чалам. Таксама? Мабыць, яны мае на ўвазе абодва? Альбо таксама... Таксама? Карацей, ніякага сэнсу тут не маецца. Таксама... Тут быў дзесьці другі відэапракат. Окей. Остав фактыч такі. Нагадвае нейкага дядзю для кагосьці з нас. Мабыць, і нават і Бароўскага. Ансел? Карацей, ягонае жыццё было трагічным. Вообще, наогул это выглядае просто нейкі военный монумент у нашым Пусом Спрынгс. Ён адзін за двух сапраўды старых. Хаця нават і адзін з трох. Ось здесь есть еще здесь на Пилл-Хилл. Здесь есть еще один на Каляпосом Джамп. А я той пужаю усіх. І там не было ніколі з тих пор, як не хочу перекладати. Так, окей. Нічого собі там жучала Ташанка. Некая... Как это на по-беларуску будзе? Я нават не ведаю, як это будзе па-ангельскаму, але не ведаю, як это будзе па-рускаму і па... Цяжарная? Окей, она цяжарная, нейкая мілфа. І ты хто такі? Пытанне убить забойцу. Не называй меня так. Ты хто такі? Лорі М. Сабрато, як я памятаю, так само жанчына. Альбо не. Нікой не зразумееш, хто з іх жанчына, а хто з іх мужчына. Потому что половой персонажа можа замізгендрыць. Адкуль ты ведаеш пра гэтыя рэчы? Ну, гэта было незвычайнае дело, нават калі я была мідлскулерам. І што мідлскулеры гаварылі? Ну, ты заставила яго ляжаць у шпіталі. І ніхто нават не ведае, навошта.
Яна гэта заслуговвае? Не. Моя матуля говорила, не говори с тобой. Потому что все упевнені, що ти можеш зробити так знову. А тоді кажи привітання від мене. Жарт запоран. Окей, яна... Яе вусны... Яе вусны мои возлюбленные. Так. А на самом деле она померла. Так. Это нормально, случайно. Ну окей. Ты рип. За меня, как памятаю, есть некая вайбовая сценка. Хотя тут с усими вайбовая сценка есть. Что? Что ты хочешь зробить? Не ведаю, хампанцир? What the fuck? Але, дорогая, мы ничего тут не маем. Тут некие забойства произошли. Усё гэта месца, гэта забойство. А мы не зможам атрымаць яшчэ один гудок. Я прачнулася, потому что я пачула яго. Окей, просто трэба патрэбен спон. А мы не маем тут нічога такого. Окей, тогда я дам тебе бонус некий. Хампазер дозволенный have a leaderboard. Что такое хампазер? А я так само он не принимаю звонки. И ничего не продае. Окей, мы не будем чекать этого звонка. Но не веду, дорогая. А вы ты маешь добрую шиф сёння. Але як ты адчуваеш? What the fuck, як вы много пиздите. И все. Окей, я тебя уже стрел уже 4-й раз. А у меня другие вочы, як я могу побачить. Там были другие вочы у той жанчыны. What the fuck? Код? Что? Просто ошибка 404, помылка. Откуда в этой университете маецца асобныя жывёлы, які нагадваюць кота. Окей, я ж нешта не ведаю, як прайсці наверх. Напэўна, павінен быць нейкі спосаб по типу праз гэтую хрень. Альбо... Да не. Нет ніякого способу. Ёсць нейкі, напэўна, спосаб праз гэты баг. Отсюда починаем. Да не. Эх, ладно, пойдем тогда налево. Протягнем пошуки, я уже не памятаю кого. Окей, выше, что за навыки? Так, уже каля 5. Closing time. Окей, приготуй брю. Приготовь. Окей, сгоняй за пивом. И мы идем глядеть смелтеров. Окей, это некие рейдники. Звичайные. Хотя вот не рейдники, я не веду. Просто некие. What the fuck? Кошка, что? Твердый кошак. С такой анимацией.
Піпежний. Ага, як же. What the fuck? Чому Це спеціально так заблоковано? Чи я нічого не розумію? Ось я можу ось так пройти? А? Что я ничего не разумею. Все, я понимаю, разумею, я не могу попасть по крышам в этом районе. Окей. Хотя я могу сюда пойти. Окей. Какой нормальный. Стоп. Без залаз. А нема залаз ніякого. Так, окей, що у нас тут? Окей, по-перше, потрібно знайти грека. Усна келкні. Так, окей, шукаємо гэтага кунігаса. Усе снэквелка. Это анімацыя. Окей. Я одразу место сустракаю. О! Привітання, Грек. Що ти тут робиш? Ну, повернулася. А, повернулася на сьогодні? Повернулася... Якось не повернулася. Это драно, что ты не померла. Это драно, что тебя не съела некая чума. Это драно, что ты не уступила у клуб охотников-убийц. Это драно, что ты не потеряла все свои консамины. Сода инцидент. Окей. Добро побачити тебя знову. Так, як там Ангус? Ви все ще сябруєте? Почекай. Що ти змінив музику? Так. Ангус. Що ти тут робиш? Ну, тепер я тут живу. С яких пор? Ну, уже як одну нож. Невероятно. Приходить на практику. Мы все ще маємо банду. Ну так. А коли практика? Зараз. А коли ти скончиш свою працю? Зараз. Вот. Окей. Greg rules. Ок. Некая пошла Молли. Хай, Ангус. О, так это ты? Так, это Мэй. Ну так, это Мэй. Прикинь. Барн went out. Барн это имя. Окей, яны, напэўна, гавораць пра памяшканне. Невядома, як яно ўсё яшчэ застаецца адчыненым. І колькі тут партій? Колькі тут груп? What the fuck, что такое типа барн-раннинг? Бар, мабуть, гэта група, я не ведаю. Короче, патрабуецца шмат партыяў, каб захаваць барн. О, мы маем твою старую бас-гітару. Што? Я не памятаю нават. О, мы павернулася. Бі. What the fuck? Прывітанне? Так, прывітанне. Яна павернулася... Сапраўды.
У якім стані? Так, стоп, ти тут на практику? Я гуляю на барабанах. Але тут няма барабанаў. Это кампутер. Таксама яна працуе у тваёй бас-партыі. What the fuck? Што яны ачменна гавораць? Окей, карацей, я ўсім тут запраўляю. Ты имеешь на увазе, ты просто можешь выключить свой компьютер? Окей, нам сыграць песню сапраўды ты сапраўды патрабуешься. Але я не памятаю, як гуляць. І тут нават няма ніякіх барабанаў. Зноў жа. Минус трым. Дайте мне АП. Дайте мне АП. Бо я не хочу мать стрым. Дайте мне АП. АП. Дайте мне АП. Бо я хочу выдалить стрым. Стрым. Это все успаміны аб чым? Аб неверагодным крынжы, які тут адбываецца. Это то, што мы сапраўды заслугоўваем. Бо таков стан перад тым, як памерці. Так, ідзем далей. Што ў нас цяпер? Цяпер у нас стрым з нулём онлайна. Бо таков стан, бо мы зашастралі на такім стане, каб перад тым як what the fuck? Перад тым як памерці дзесьці на вуліцы. Я не ведаю, што я гавару. Але таков жыццёвы стан. Бо не маецца ніводнага шанца на вызбаўлення. То так поэтому мы усе памром хуценька, што не вельмі, напэўна, добра, але таков стан большай частцы беларусаў, бо яны не ведаюць нічога. Так, это было добра. Ага. Ну, ведаеце, я вот не ведаю гэтую песню, але гучыць яна паршыва, як поўны кал. Няўжо так трудна зрабіць добра? Ну, калі ты павернулася да нас, так, я павернулся да вас, але мои запясці балят. Это таксама гучыць добра. Так само, як той, што ты павернулся. І гуляеш на нашай старой гітары. Окей, мы можем уже будем мать ужин. Ага, добрая идея. Давайте. Уху. Хип-хип. Ты памятаеш водар піцы мэй? Ну, я ела піцу, калі я была ў школе. О, круто. Як я разумею, школы, я маю на ўвазе коледж. Окей, я не здзіўлены, што гэта магчыма.
І навошта ты з'ела корку? Гэта была памылка. Фэнсі. Што такое фэнсі? Фантазія. Выглядае так, як быццам хтосьці сышоў з коледжа з усімі фантазіямі і толькі што з'ела корку. Піца ўсё роўно не такая добрая. Да, насамрэч яна наогул нез'ядная. Ну, вы слыхалі аб піца скелі? Забудьце, вам гэтым піца добрая. Окей, гэта база піца скейла. Окей, ён расказваў гэта ўжо некалькі разоў. Да, добрая піца, аб чым вы гаворыце? Нет, фак. Окей, з'едзім другую корку. Пастабілісіс. Тут няма, што такое пастабілісіс? Типа прадпрыемству? Тут типа, типу няма ніякай пасты? А, ну, сапраўды няма кетчупа. Стоп, кетч-паста гэта... What the fuck, што такое пастабілісіс? Я пакуль вспомню, што пасты гэта... What the fuck, што такое пастабілісіс? Ты просто хочаш з'есці усе коркі? Ты... З табой усё добра? Ну, да. Мы сапраўды павінны мець пастабілісіс. Нет, дакладней, мы сапраўды скончылі пастабіліці. Караці, у нас скончылася пастабілісіс. Караці, як жа вайбова? Сапраўды, сядзенне такія комфі. Ведаеце, ежа неверагодна жудасная, але чымсьці яна зачароўвае. Так, окей. Прывабная. Чымсьці яна прывабна. Окей. Гайсы. Пачакайце. Я вырасла ў дайнерах. І ты і мільёны крыс, пацукоў. What the fuck, дзе я наогул? І калі мы працягнем гуляць, ну, мы сёння больш не будзем гуляць. Ну, бо мы маем працу, як бы. Я працую ў відзе адпост. Ту. Я на All Pickaxe. А як жа твой магазинчик, як жа твоя крама? А, калі аб гэтым гаворыць. А, такей. Я лорд Снэк Фэлкона. Окей, як быццам... я уже не памятаю, як его завуць. А, Грег. Галоўны гігачат з усяе цімы. Ён выглядае як быццам просто гэтыя габрэі з кліпа Human Shield. Просто кожны габрэй там як нейкі гігачат. І літаральна падбіраеш любога і просто ставіш на прываташопліваеш жа мест гэтага лісняга твара, просто габрэя. Настолькі ён круты. Так, как здесь Кейсі? Ну, мы нават і не ведаем. Кейсі кудысьці сышоў. Сышоў як? Ну, напэўна, ён просто сышоў, захапіўшы
зацеп. Ён сышоў, будучы зацэперам. Окей, ён заўсёды об этом гаварыў, але і адным днём ён проста сышоў. Окей, мы, конечно, ведаем, што яго з'еў чортов азатот, але гэта спойлерам будзе. Так, ён проста сышоў. Ён не адпавядае на емейлы і нічога такога. То і добра для яго. Ягоныя бацькі паўсюль развешалі постэры. Кстати, дарэчы, гэта цікава, што нікому, усім усё роўна на яго. Це неяк сумна. Але, з другой стороны, рэалістычна. Старонкі рэалістычна. Але, канешне, потым мы пачнем пошукі яго. Але гэта будзе ў наступным дні. Я насамрэч не памятаю, як тут ідзе сюжэт. Бо тут ёсць нейкія развілкі і две канцоўкі. Прычым канцоўкі адны і тыя же. Насамрэч. Тут няма ніякай дрэннай канцоўкі. Окей. Мабыць, тут ёсць і нейкая сакрэтная канцоўка, насамрэч. Так шмат не заглядваў, не глядзеў пра гэтую гульню. Мабыць, тут ёсць нейкія сакрэты, якія нешта змяняюць у ходзе гісторыі. Так окей. Так окей. Але ўсе ведаюць, што адбылося. О, Кейсі. Окей, што мы будзем рабіць мы? Калі я была ў коледжы? Не, стоп. Я маю на ўвазе, што ты зараз будзеш рабіць. Ну, не працаваць, конечно же. Ну, я уяўляю сябе. Окей. Напэўна, нам лепей павернуцца ўсім дадому. Окей, Ангус. Мы маем сустрэчу з Sword People Online. Sword People Online. What the fuck? Чёртовые мошнікі. Шмошнікі. Я ніколі не разумеў гэта ММОшкі. Просто каў поўны. Ну, по типу, яны ж палова з іх просто донацерская помойка. Где, каб зафарміць нейкую хрень, патрэбна рэальна годы жыцця марнаваць. Каб атрымаць нейкую хрень, якая будзе нават не лепей за астатніх. Да, окей, круто. Окей, мы можам насамрэч тусіць кожны дзень. А будзе тусіць па-беларуску, хэнгаут. Тусавацца? Окей, так і будзе. Ты упэўнена? Ты упэўнен? Што? Стоп, гэта рука? Так, это рука. Нікому не рухацца. Давайте пачапам яе палкай. Я першы. Мы працуем з улікай. І, напэўна, павінны пачаць хвалявацца аб чымсьці. Як, напрыклад, ён about getting dishammered. Што такое dishammered? Напрыклад, як можна быць расчленёным па дарозе дадому. Окей. Я хацеў бы паглядзець на гэта. Ведаеш, тебе не патрэбны твои вушы, каб гэта паглядзець. Окей, жарты. Нічога сабе фізіка ніка. What the fuck? Який ж тут таракан?
Это что так странно помер? Окей. Щось у нечто под рукой. What the fuck? Нечто зламал? Либо что? О. Ких, это некий кунихас. Что это? Некая марка. Что? Мабуть, это тату? Да, это сапраўды тату. І што яна азначае? Ну... Слеутхет. О, ты просто вышукала нейкую зацепку. Окей, сейк. Что такое сейк? Отлично. О, тут идут все копы. А что? Нет. А вот Молли, мы нашли руку. Можешь положить палку и отвести? Так, не шипай меня тазером, альбо нечто такое. Не обещаю. Окей, мы з Ангусом поїдемо додому. Побачимося завтра, Мэй. Ведаеце, напэўна, лепей вам не хадзіць адному, поэтому... Потому что нечто дрэннае тут здараецца. А я могу довести Мэй додому. Офицер. Окей. Дякую табе. Бia. Окей, пойдем. Это фак. Чему уже ночь настала? So, ты працуешь на All Pickaxe? Так. И они готовят тебе, как применять family business, семейный бизнес. Яны, ну, например, твои батьки. Высаживайся. А ты ведаешь, ну ведь мой дом не тут. Высаживайся. Фак. Ну окей, спасибо. Высаживайся. Почти поговорили. What the fuck, ядрить тут. Да, anyway else. Gregory Pizza Scale Fancy 2 Fancy Good as Hell Avoid. Окей, ладно. Так, окей. Питання. Рур. Я хочу попросить себе пробачення. А потому что здарилося учора. Ну, це правда, я просто буду уверен, что ты повернешься сегодня. It's okay, I guess. Ты видишь меня, я маю дрэнную память. Так, я ведаю. Ведаю. Толькі што адзінае, што я памятаю, як есць і дыхаць. Ну, таксама ты ведаеш, як і хадзіць. Няправда. Насамрэч, я чэмпіён, што? Яшчэ раз скажы мне гэта.
What the fuck, что за шиза отбывается? Окей, я пойду до ложика. Good night. Still funny. Что еще скажешь мне? А я забыл от тебя розповісти кое аб чым. Мы знайшлі руку. Стоп, мы еще яшчэ прытворуемся, што мы учора? Нет, сапраўды была рука каля кріклака. І просто нейкая рука. І ну, тётя Молі пришла, и все скончилось. Окей. Але я постукала яе палкой. Это, ведаешь, Моля, тебе не потребно стукать мертвое тело, мертвые концовины палкой. Уже поздно. Окей, ладно. Держите Пакмана. О, это хрень. Что это за хрень? Птички няма. Альбо она спить на ветке, на этой глине. Окей. Я не ведаю, як эту хрень убрать. Напевно, не сёння. Люстерка. Не працуємо. Окей, когда я все гулял уже. Напевно, потом для отшивки. Згуляем яшчэ раз. Точнее, на абуткі зеткі намаляваны. Наша слоних. Z. А, что, сегодня не было аніякого сна? Ну, тут скончуємо. Окей, 36 гадзін прайшло з таго, як я не была онлайн. Але мы даведаемся, што на яе ноуце потым. Окей, ладно, не доведаемся. Якраз таки доведаемся. А, что за хрень? Что не так с тобой? Напевно, Ангус повинен все отремонтовать. Ён ведае ўсе гэтыя кампутарскія рэчы. Але яшчэ раз, ён там працуе. Питание, откуда я вирусы на компе? Ну ладно. Окей, все. Окей, сегодня без ніякай завершаючай кампазіцыі. Просто два пабачэння.